Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti laboratorio ti droga. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasa ti Mortala Hero dito'y drama ana pauluan. Alipugpug! Nakadanon tan dito'y kalsada, Apok. Wala pong. Nagadayo di pinagnata manipod ije balay ni Kabsat Cosme. Agi na natayo pa'y aapong. Ay, wan Ay. Ito gaw, kumampay dito'y igid. Sige lang apong. Na. Nagpartak mo tanda di kotse. Wen nga rod apong. Kaslad da itartarayan na. Umay ka, surutan ta. Ha? Alipugpug! Anya ti mapaspasamak. May taytayab ti kotsek. Agdison iti daga. Awanan ti napigsa nga angin. Kapsat! Apay! Anya tinapasamak. Nagpardas kayo tayong agpatpataray. Iso dandanikan na tay. Ha? Inton maminsan, inayadam lang tagmaneho. Sino ka? Sana nanaskan ang maamuam ti kinasya sinok. Sige, mapankan. Kat agannad ka iti panagmanehom. Sino taday dyan tao? Imposible tinapasamak. Isungat atin ang tulong kanya. Matnag kumantoy kotse itay iti deras. Yung kalat nga da napigsa nga angin na nangitayab iti kotse. Iswasana ka na disgrasya. Nakasino man day dyan at datlaga tao. Nga addapan nakabalin na amang papigsay ti angin. Awanin ti bibiyang ko. Partakag kiti tagmaneho. Nas ka na makadano nakadagos iti ayan, dagiti kakadwa. Anya ti pampanunutem, Apok. Diyay lalaki at tinulungak apong. Sabalit agparparik na kanyak. Ha? Surutan ta. Pangsurutan tangay. Iturong na tati alipugpug iti ayan na. Sige, no day tati kunam. Intan, apong. Dito'y adiso tinang iturungan ti alipugpug kadata, agilos. Wen apong. Kitam day di apasdak. Kaslawan mo't agnanaed, Apok. Wen nga rad. Sumrag ta dita. Amangan ngayon at da gwardya. Adda, apong. Ngam kabalan ta ida aparmakan. Dakas ti adda iti day ta apasdak. Ha? Aginayat tala nga apong. Wala, Apok. Umay ka. Iti day di abanda ti papananta. Sa ti makapot ito ay. Ada tataw, jay. Paliwan tayo na. Ay, aday nyawat ti may sa lalaki. Ata si Case. Kat addamot inyawat ti may sa alakay nga atashi kismot lang. Anya nga itilinaon na kita nga ata si Case. Jay lalaki apong. Isuday jay tay dandani na disgrasya. Anya? Kat ammo kuno anya day ito apasdak. Day, jay. Mapanang di lalaki. Rumwaran. Aglamang kalaang dito apong. Saan ka arumrumar dito yung naglamangan ta? Surutak day jay lalaki. Kat kita at tilinaon ti atashi case nga igam na. Sige, urayan ka dito'y. Sa anak arum-rumwar dito'y naglamangan ta. Kwarta mananday ito adakkel. Agtalik unay kanyak ni Don Walter. Ngam di nalaam mo, akinusit ko. Kastaladay ta. Naskan nyagsikapat. Tapno bumaknangag. At ang lalaki ang nagbalangan iti kalsada. Pusinaag.
Di na kaya ti pumanaw, ti preno. Hoy! Nagpakamatay ka! Tumpak kalangan iti deras! Salbag ka! Tumasidag pa eh. Ti paltok ko. Patay. Bumaba ka iti kotsem. Tanusan. Dahito paltog ko ti manggudas iti biyag mo. Patayon kayop ka. Di ka agtig na iti dakas. Sigurado amatay ka. Alam dahito atashi kis di taabay mo. Kat bumabakan iti kotsem. Darasan. Sige, sige. Delikado. Patayin naksamatan. Wen, bumabakon. Datashi guys. Anya ti masa... Sika? Juan. Siya. Sige. Lukatam dahito atashi kis takita agtilinaon na. Anya? Lukatam. Sana mabalin. Asino ka kumamang mandar kanya? Lukatam. No di mo kaya't abumtak ti banga-bangam. Babaan to'y paltog ko. Sige. Droga talaga. At dayta, nakita mo na. Palubusan na kon. Anya dagita linaon ti atashi case. Kwa. Tawas lang dagitoy, Brad. No kastang rad. Sige. Umunag kan iti kotsem, kat mapan kan. Anya pa lang teraramidam. Umunag kan iti kotsem, kat mapan kan. Wan. Agyaman na. Anya ti mapaspasamak. Nagpartak ti taray ti kotse. Apa yan? Saan? Agturong mo ti kotse kiti presinto. Sana mabalin. Droga ti imat ti lalaki anak kakotse. Da kayon ti makamukan kwa na. Sublyak ti laboratorio da. Itad ko ti lokasyon ti pasdak. Agresponde kayo adagos. Sige. Da kayon ti makamu iti dayja lalaki. Kapay ngay. Nagbayag mo ta ni Agilos. Apong. Ha? Ada kagaya man. Droga ti imat di lalaki. Kat daytoy apasdak. Laboratorio ti droga. Anya? Apong. Nasken amatiliw dagiti adda ditoy atat tao. Muna. Sige apong. Umay kayo. Mapantan. Sukimatan ta daytoy apasdak. Agsipot ka na imban. Sino kayo? Ha? Hey, gwardya. Kakadwa! At na nakastrike dito yung pasdan! Ay, natumban. Napukaw na tipuot na. Ala, ti paltog na. Kaslawan mo't matatao dito'y pasdak, Agilos. Adda, apong. Dat-datlag apalsuot ko. Agbalin ka ag Granada. Apay day ta Granada. Nagdakkel pa'y mat, Agilos. Kasla ulo ti tao ti kadakkel na. Wen apong. Umay kan. Sumurot ka kanyak. Asino ti makaibaga aday tuya pasdak ket laboratorio ti droga, amiga. Wan, amigo. Bumaknang ta ditoy. Aglaplapusanan na kinabaknang. Timagunod ta, amigo. Digag ti dakas. Ada nakastrak. Paiso, Amin kayo nga adda ditoy. sino na kita? Rumor kayo. Tanusan. Matay kayo. Babaan dahito ag Granada. Nagkakapit Granada na. Wala paiso. Kan awan ti agtignay kada kayo ti dakas. No diyo kaya ti matay. Agawaan nyo. Rumor kayon. Nagkakapit Granada na. Imposible na ito'y. Paltugan nyo! Sa dinon tayan ti lalaki.
Nagpukaw. Alipog! Dito ruwar, tinang iturungan ta, alipugpog ka tayo. Ngunurot na. Kasano na pasamang da ito'y amigo. Kada pulis! Oo. Si Rena tilugan, dagiti pulis. Kasano na pasamang da ito'y. Anay ko, di nakpusasan. Tiliwan ita! Sige! Tiliwan amin ita! Di nakpusasan! Agalwat kayo. Palsan na kayo. Saan kayo nga umingan? Da kayo gayam ti dadaulo. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlan. Anay ko, ikatin nyo, tiposas ka. Nasukimat ning tamin na suli da ito apasdek. Anay ka, Katawanan tinatda pa yataw. ikatin nyo, tiposas ka. Rimorda aminan, apo pulis. Itay pay. Pinarwar mi amin idan. Sige, apo polis. Makamu kayon kadagiti tiniliwyo. Katda kayo. Anya pa lang tararamidan nyo dito. Pabuttakak da ito'y apasdek, sir. Ha? Anyo. Wan sir, iti kasta. Madadail amin dagiti gamit da ditoy. Narigatan. Ang mga nadakit di mat mangituloy iti operasyon da. Sige, rumor kayon, sir. Tapabuttakak da ito'y apasdek. Inulit ta tinagsukimat, apong. Kat talagang awanan ti tao iti da ito'y apasdek. Wan apok, awanan. No kastang rod, rumbang laeng amadadaal amin aramramit da ditoy. Nasken amapuuran da ito'y apasdek. Nasken adumapo. Nasaysaya at pay Sige, apong. Puuran tangarudan. Maday ta. Nagbigsan ti apoy, agilos. Kat nasken apo migsapay. Iti kasta, sigurado ang mapuuran ti pasdek. Ha? Di makalan ti apoy. Gaputa pinuyutan ti alipugpog. Talaga gaya madim mapunti pasdek kakadwa. Wan nga ron, sir. Rumbang nga datoy a pulis si dakdakkel tinaramidan na iti daytoy. Ngam sana balen. Tinapatag. Nakabalo den dagiti dakes sa tattao. Nang runa dagiti akin kuko iti daytoy napuuran na pasdek. Dadon igme. Kendon mando. Kita ti tangatang. Nagadumanan ti bitwen. Ha? Hey. Ada nga taag para nga engkantada ka data. Jak amo, apong. Ay! Alaya! Ay! Unay kan, apong bubod. Ay! Naglaka ka makigkigtot. Di ka pala na irwam. Si Kagayam, engkantada ganda siya. Kumusta kayo ni Jay Encantasia? Encantada ganda siya. Nasaya at latakulas. Kablawan kayo. Nagbaligi kayo iti misyon nyo. Ha? Amom dayta? Wan, nabuya mi iji Encantasia ti inaramid yo. Adda ti biyo ije engkantasya? Ada Nagdakkel at TV. Aya? Inmayak, taumay kayo la kumustaan. Kan kailiw kayo mat makita. Nasayat kami, mat. Encantada ganda siya. Kaano kami nga umay manen ije engkantasya? Saan pa nga ita? Gaputa amok nga dapay sumaron no amisyon nyo. Ha? Sige, agpakada akon. Ha? Naragsak apan nakakitak manen kada kayo. Ay! Nagpukawan! Wala pong. Ala, umaikan. Sumrektan dita kalapaw. Aginanatan. Ay, wala po. Inta maturugan. Bitan kagayem, tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itangal daw iti pannakigasang gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician,
Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong